lo más importante para Alberto Núñez Feijóo, lo que siempre ha llevado en el corazón, en lo que cree, lo que siente y por lo que ha vivido siempre en política, es para mejorar la vida de los hombres y mujeres de su tierra. Es para Galicia y es por Galicia. Y eso, Alberto, lo vamos a tener y lo van a tener todos los gallegos, afortunadamente, a partir del 2 de marzo. Eu dixen e sigo reiterando que o noso programa electoral será a nosa campaña. Eu non veño aquí a facer un mitin. Os mítines xa os fixeron os que me precederon. Eu veño aquí a explicar o programa. Eu veño aquí a explicar o noso proxecto. Eu veño aquí a amosar que é posible facer un goberno distinto en Galicia do que temos. Eu veño aquí a falar non para os do PP, non veño a falar para os do PP, eu veño a falar para toda Galicia. Eu veño a falar para aquelas mulleres que aínda non nos votan. Eu veño a falar para aqueles homes que votaron os nacionalistas ou socialistas. Eu veño a falar aquí para explicar cal é o programa do noso partido en igualdade. Mirade, quixemos facer este acto. Quixemos facer este acto o principio da campaña, porque vai a ser a igualdade un principio básico do meu goberno nos próximos 4 anos. Un principio básico no goberno dos próximos 4 anos. Pero non de calquera igualdade. Non, nós vamos a falar da igualdade real, da igualdade efectiva, da igualdade social, da igualdade entre mulleres e homes, da igualdade en serio e con respeto. Ese é a igualdade do PP. En serio e con respeto. Con todo o respeto do mundo a toda a xente, sin igualdade, sin condición. Chegou o momento. Chegou o momento de volver pensar no futuro. Chegou o momento dos mozos. Chegou o momento de recuperar a ilusión, a inspiración, a iniciativa. Chegou o momento das mulleres. Chegou o momento de ver en positivo a economía, o investimento, o emprego. Chegou o momento de todos os galegos. Chegou o momento de volver crer na Galicia que imaginamos. Chegou o noso momento. Chegou o momento de Feijóo. El pode facer que Galicia sexa a que todos os galegos queremos.